Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbil azim awwalan wa akhiran wa batinan ya Allah ya Rahman ya Ghafur ya Rahim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbil azim sam'i wa basari wa kalami wa fuadi ya Allah ya Rahman ya Ghafur ya Rahim. Nastaghfirullah lana wa liwalidina wa limashayikhina wa lijami'il muslimin wa lijami'il awliya wa syuhada'i wa salihin ya Allah ya Rahman ya Ghafur ya Rahim. Sallallahu ala Nabi Muhammad khairul wara khairur rusul syafi'il anami badri tamami nuri tajalla wa ala alihi wa sahbihi nawil huda wa ala alihi wa sahbihi zawil tuqa. Allahumma salli afdal salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an zikrikal ghafilun. Sallallahu rabbuna ala nuril alamin Muhammadin Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in abakatil salawatina ala aduwi fansurna bibakatil salawatina ala aduwi fansurna. Nahnu aminuna mutma'innuna farihuna mustabshiruna liridaillahi ta'ala wa rasulih. Thumma ila ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi sayyidina
Bismillahirrahmanirrahim. Wa as'aluka Allahumma bil asma'il lati da'aka biha sayyiduna Adam alaihi salam wa bil asma'il lati da'aka biha sayyiduna
محمد عدد نعمتك وصل على سيدنا محمد ملء سماواتك وصل على سيدنا محمد ملء أرضك وصل على سيدنا محمد ملء عرشك وصل على سيدنا محمد زينة عرشك وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع سماواتك وصل على سيدنا محمد عدد ما أنت خالق فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. الحمد لله منشر